Мекенештер ассалаумалейкум. Арендаға туғандар без залога, без депозита машина іздеп жүрсеңдер, экономға Kia Rio, Solaris, бұл жерде бір Kia Rio бар екен, плюс Toyota Camry туғандар, жаңа машиналарға туғандар мынандай Cherry Ariza бар. Бұндан сыртқары бұл жақта туғандар мынаке. Аризалар көп. Geely M-Grand тариф комфортқа BLG X50 жана Kia K5 туғандар. Ушылардың арендасы қандай болады? Условиясын мен сізге тағы түсіндіріп берейін. Мен азыр туғандар Авиаторов 13 келіп қалдым. Таксопарк Voyage 3% туғандар. Сразу айтайын, егер де сіздер башқа партта іштесіңдер, башқа партта трудовой договормен іштесіңдер туғандар, бұл жерде ошол партта иштей берсин деп туғандар. То есть именно Voyage таксопаркта иштеп эле койсун мейли дейт. Трудовой договор менен башқа парк менен келишим түзүп алса, трудовой договорун бузбай башқа партта иштесе болот деди туғандар. Условиясын тағы айтып берейин, мен силерге. Бұл жерде эконом, комфорт плюс автономдулар өтө көп, выборга аябай көп. Залог, депозит жоқ. Егерде активный аккаунтыңар болсо, допустим, силер башқа партта иштеп атасыңар, бұл жаққа келдіңер, силердин аккаунтыңар таза, жана комментарий жоқ, залог, депозит сурабайт. А егерде комментарий болсо, келесиңер туғандар сүйлөшөт деди. 10 миңге чейин экен, күнүнө 200дөн, 300дөн койсо болот экен. Бирок 5 миң берип дагы калган эмеге кайсы да болот экен. Кыскасы бул жерде комментарий болсо, обязательно депозит сурайт экен. Комментарий болгондо сурайт, билесиңер. Экономдорго туғандар мынаке Kia Rio жана Hyundai Solaris'тер бар. Балары 1800 рубльдан анан 7.0 график менен туғандар. Айттым, залог, депозит бұл жерде сурабайт, эгерде аккаунтыңар таза болса. Анан комфорт плюска, комфорттар бар, аз көрсөтөм. Бирок мына жерде Toyota Camry бар, комфорт плюска. Cherry Ariza бар экен. Мындай да туғандар, комфорт плюска Geely Atlas, Toyota Camry жана Kia K5 бар. Булардын арендалары 3000 рубльдан. 3000 рубльдан мынаке Cherry Ariza бар. Булардын комплектациясына карата баалары ошого коюлат деди. Бирок Ariza'nın baası tuğanlar 3300'dön jana 3600 rubledan bolot eкен. Geely M-Grand tuğanlar. Geely M-Grand bular 2300 rubledan başlalat eкен. То есть комплектациясына карап 2300'дөн başlalat eкен. Максималка болса анда biraz кичине кымбат болуп калышы мүмкүн. BLG X50 булардын арендасы 2500 рубльдан экен туган. Ошондой başlalat деди. Анан Kia K5 бар. K5 сүйүүчүлөргө 3000 рубльдан. Туғандар бұл жерде таксопарктын өзүнүн жанында автосервиси бар. Анан автосервиси дагы ушул жерден майстарлардан баштап кыскасы алыска кетпесиңер. Мен силерге бир офисин көрсөтүп коеюн туғандар. Офисине кантип киребиз, ал жагы кандай полностью көрсөтүп коелу, жүргүлө анда эмесе. Офис мына ушул жерден келгенде эле Авиаторов 13 ушул лестницадан өйдөгө чыгасыңар, но жерденчи. И киргенде эле туғандар адашпасыңар, мына могул жакка киресиңер. Кофе içем дегендерге бұл жерде кофе сусындықтар бар. Мынаке. Киргенде эле туғандар мына сразу оң жаққа. Ушака киребиз, киргенде эле мына. Ушул жерде сотрудниктер отурат. Бул жерде мына ключтөр, СТС, немелер документациясы полностью даяр. Келип машинаны тандалып көтөрөсүңөр туғандар мынаке. Бүт машиналардын документациясы. Киргенде эле ушу оң жаққа туғандар. Путевой лист бул жерде электронный вот. Ошо айткандай эле трудовой договор башка парк менен иштесеңер, бул паркта иштебей, ошол жактан иштей берсиң. Главное, аренданын акчасын төлөп койсун дейт. Болду.